Friends ma'am anauba development kaya ma hojik lae adu ahan bada koina hojik nai nabi abase ngasi se Donald Trump gi side tagi hai khre mahang hai gi base press conference toraga masamang adum tweet chu tawre ko USC gi praja mayam gi mamang da adu man hai base pilot ama mang gi base fighter jet ama kapthara matung da pilot ama mang gi base hai pilot to koi rescue tawre ko adu rescue taw badu da US ki force ama fo sok khidre duna koi gi USA gi oina yamna chawba mai pak pane na dumaina Trump gi side tagi phongdok khiba mayam tabi ramani adu ai mamang gi video da su adu masu panja khibane adu hojik masigi development yamna nauba important over development khar la isina hojik media kya su confirm taw khre duga Iran gi sarkar na su confirm tawre madudi hojik le se hari rescue operation se masi changba matamda USA gi Black Hawk helicopter ani masu down tawi hayaba kenogi side tagi IRGC gi side tagi adagi hogi C-130 haiba hogi refuel aircraft tanker do adu masu shut down tawraga adu ma complete destroy tawre ko adu helicopter ani du destroy tawi hay aduna punna ahum se aircraft ahum se ngasi ahingi sida hojiki pilot chikan na bo na kanda rescue tawbagi wari do ma different media sing da palle du ma confirm hoire ko adu ga madugi destroy tawbagi photo amadi video footage adu su mayam da hojik thadorakre ko aduna sigi matang si thauji Iran gi side gi harisi rescue operation si lakpa matamda hariba aircraft amadi helicopter da tonglakpa singdo aduma US army singdo ma si re ko da masu yawre ko adagi khara mana chen khrebni aduga Iran gi side gi harisi na hariba rescue operation si taw matamda USA gi hajiki maina pilot ama rescue taw harisi masigi pilot si rescue taw bagi wari di haide di mahak si tasengna rescue taw raba taw driba chapsana khangri ba kari gi haiba kanda ngasi phawbada hajiki rescue taw re haira ka ngasai pilot si public mamang uthora ko su laitre du magi maming matha kai ka amta haiba laitre ba hazu phawda aduna masi khoigi analyst mayam harsin Donald Trump na US da hojik public mayam se magi praja mayam se irang hori ba protest hori mayam da madu phajin da madu tapthana bagi damakta Trump gi side gi machin thibene ha ko na hoji analyst mayam da phongdor ko laire aduga Trump na hai base operation ji satha matam da khoigi army am ho sok te have ne ba adagi mogi kemta equipment am ho mang de have ne ba adu hoji video footage thola aga hoji confirm oi khre world pum confirm oi khre hari rescue operation sida helicopter Black Hawk helicopter ani ma su down tawbane aduga khoigi C-130 hari aircraft se ma su down tawbane adu itadi masida to masini hinga maroi natra madu upun ta na dum kai khre ba hari singse aduna hojik lai report sida hojik ki pilot se rescue tawi hari pilot se mak si rescue taw khidaba ma tawraga su mak se asi boina pu khiba ma oiram godo malena analyst mayam hojik phongdok ko layo ko aduna Trump gi side gi di mo gi America gi mai pa pane have se masi analysis na hojik phongdok pada kai no har kanda masi mai pa pane lobu ya de hai kai gum rescue towers mai pa pane lobu ya de maram di mi am rescue taw no matam da ma khoi gi si hori ba army mayam do mafam du da si hori ba IRGC na kaptharaga su down tawraga siri ba dagi ma khoi equipment mangi mayam do adu tar di mai pa ko lobu ya de have ne masi matang dai example ma hai ko khoina angang oi ngai da ahalaman sing hai ba leyeba makhai pi ba yetum ma mang khi ba da lupa ani piba candle lairaga thi habdo adugi type ta tajela kadori ba American tawrise aduga masigi operation si US na mai pa ina tra pak thi habase bior mayam bi wakhanda laire ko tonga tonga me wakhala dum erangoni mayam samana ramoi abidi USA da habna mai pa na rescue tawri habani adu rescue tawri ba misak adu hajakum ko haidok pungam de kanano heb haidri adu Iran gi side gi habna rescue tawba lakpada sijina ba ko helicopter amadi aircraft su down tawra kapthare aduga amadu tonglak pilot amadi to pa yawriba mo US Army sing do siri habane ko aduna yamda sawo development ne hoji lari se aduna America da hoji nai nari ba duga world gen hoji nai nari se mi ama khak kan ba changna bo na kanda aircraft ahum su down tawro adu yamba army siraga de US na hoji makoi ki ground invasion tawone kan tawrise Iran manung ground invasion tawraga state of Hormuz moi loksin na ba tawone dagi uranium ka lokthok kan tawrise sigi possible sum lai leite maram de mi ama kan na bo na kan adu yamna sira adu yamna equipment manga ga de ground invasion taw matam de US army am fu hinga ga thorok ai haba se hoji analyst me am na proof taw kreba maram di ngasi ahing de sakha khiba makoi na operation se pilot se kan na ho na kan changi operation je maseta seng na moi na mai pak pu oiram maga di makha ta na ground invasion gi wakhan taw wi ai ba adu han no khut thaba ho matam da ground invasion chama nei ko ground da ne makoi na kumaga operation chathari je rescue taw no bai tamakta hari ba du report ta makoi fail oraga misu si ba duga makoi gi aircraft sing adagi helicopter su khai hawra bane ko aduga video sigi ona di matang sida lo sinjarage aduga next video da muk mayam puna muk thengnarase